الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه يوم الدين. Barcha alamlar bir Allah Teala maqtawlar bolgan onun hegli Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat şerifleri onun gaýlaryna, onun sahabalarına hem onun artına hersi barsa müminler Allah'tan rahmetleri bolgan. Nokot halı turanda. Bu iş İslam dini boyunca tayılgan. Çünkü бұл Аллах Тағаланың сифатын өзіне алырға тырышысы кеше ошо кылман шөгыльләнәйин. Шайтанга гыйбадат кылган кеше, шайтан менен ишеткән кеше. Чөнки киләсәк нәмәне бер Аллах Тағала гына белә. Юк булган нәмә безнең дөньябызда бер нәмә юк булды икән, ул хәерлегә булуы мөмкин. Аллах Тағалага тапшырырга тиешбез. Этләргә сәбәп кылырга, ләкин уларга барырга тиеш түгелбез. Чөнки ислам дине безнең Коръән Кәримебез был турала нык итеп әйткән һәм буны тыйган кемдә кем уларга бара икән, уларның һөйләгән дөрес дип әйтә икән, ул Аллаһ Тәгаләгә ышануын югалтты ди. Кемдә уларга барып та уларның һүзен дөрес түгел дип әйтә икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, ул кешеләрнең 40 көн буе укыган намазлары кабул булмай. Уйлап карагыз, аның гынаһы нинди? Барып та уга ул дөрес түгел дип әйтһәгез, һезнең намазларыгыз кабул булмай, улар менән аралашканга күрә лә уже. Шуңа күрә лә андай кешеләрдән ситтә торыгыз, ерак булыгыз. Улар яхшылыкка бармай, улар шайтандың эшчеләре бит инде. Кулдары шайтанга гыйбадат кылучылар. Но безнең халыкта электән имтом дигән нәмә бар. Но имтом дигәс тә ул ниндидер еп менән ниндидер bir kağız menен gene işlenen turgan neme tugul. Bizim Kur'an Kerimimizde var, İslam dinimizde var. Kur'an menen iş görüw, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dualary menen iş görüw. Şunu menen iş görüge gerek. Allah Teala'nın huzurlarında şifa var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretken dualarda şifa var. Kimgeler barıp gana şolun gana iş görüw kileşe dip aytýar, toju dürüst tugul. Özege iş görüge, özege okugyz, öğrenigiz. Hezin menen Allah Teala arasında birinde de perde yok. Allah Teala'nın haragı, Allah Teala hezin üçün hezin dualarga her bir katlaýar bere. Tik ihlaslyk gana kerek. Elhamdülillah. Izgi işler kerek goňsa. Tege üsyan imleýler, olar toju dürüst tugul. Olar şol endermen, şaytandarman işitken kişiler, olary karagız. Karanky bölmelä goňsa oturalar. Nindedir tege kulakka yatmagan hüzler okuýar, nindedir kulakka yatmagan dualar okuýar. Gaýr wagtda betu ýazyp berip gaýtalar alar. Birinçe dapar ol betewlerinde asyp garanym. Arap tilinde de tugul, başgurt tilinde de tugul, urus tilinde de tugul. Nimeler ýazgandar da, Kur'an aýatları da tugul. Iki kişiге şonu bergenler, şol haklay, şol ýaklay dip. Şonu kişi alıp ýöreýär bitinde, özü de bilmeýän nime bar ekenini. Şo ala görmegi, alar hezde haklamay bir Allah Teala'ga haklay egerde öýdegiz Allah Teala'ga ışanahagyz, hem Allah Teala'ny bar dip bilhegiz. Kilişe ulardyň işlewi, çünki ular gaýr wagtda şol okugandarynda taňlap ulturhan indi, Kur'an aýatlary okuýar. Peygamber sallallahu dogalaryny iplep gana okuýar da, hamda şonuň menen Allah Teala'ndan şifa haraýlar, hem şondan hoň hit gaýtyp gitkäsler köwünse şaytanga, ýenge qurban kiltirge mümkindir. Hem şol awrugyzy Allah Teala ýönelte, ýa-ki hizde adaşdyrır üçin, ýa-ki hizin tawgandaryňyzy adaşdyrır üçin şol kişige tagla baryp, şol kişiden ýardam harap berer üçin, şol sihirçiler bilen aralaşar üçin. Gaýbir sihirçilerden öýlerinde Kur'an da bolar. Olar auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah Teala bizden ýazyklarny ýakdan Kur'an üstüne binip duralar. Kur'an diýip basaratalar. Gaýbirler namazda okup mataşa, hajga ala baryp mataşalar. Uzary musulman etip görheteler. No, şunday işmen şoğurlananlar indi. Anday kişilerden sitde olarga gerek, alarga ışanyrga yaramay. Köp işler oşo bizden tege milletibizde kalganda İslamga hatlim bolgan bizden meşrusilikden koştarga, agastarga tamamladan kalgan nemelerinde ırımdar.
İslam kılgasalarının barahında taygan. Şoğa göre dinibizdi öğreneyik, Kur'an-ı Kerim'imizi öğreneyik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in turmuşunu öğrenip, şularga amel kılıp yaşayık inşallah. Allah Teala bizge faydalı ilimler bersin, yüreklerimizge ihlaslık bersin, izgi amellerimizi Allah Teala kabullardan itip alsın, hem bizim yüreklerimizi ber itip koyun.